8 mladih glumaca novopazarske dramske trupe Joj, evo ih ovi u sali Bioskopa Kulturnog centra Požega po 19. put izveli su pozorišnu predstavu Beton Mahala. Na svakom gostovanju bude brojne emocije i ustalesavaju javnost predstavom koja kritikuje školstvo, dvojezičnost, političare, porodicu, odnose među ljudima. Na predstavu koja se tiče svih nas, reakcije su uglavnom iste. Uglavnom je ista reakcija. Mislim da smo igrali u manjim gradovima, igrali smo u Paraćinu, evo i u Požegi, ne znam još, mislim dobro i Kruševac i tako dalje. Ljudi uglavnom isto reaguju. Mislim da je ovo, lepo ste rekli sad da se ovo tiče svih nas, niste rekli da se tiče samo njih i mislim da je to ključna stvar da ova predstava nije samo predstava o Novom Pazaru, nego je predstava o ovoj zemlji u kojoj živimo i u ovim svim zemljama u okruženju, u svim ovim situacijama u kojima se nalazimo. Tako da publika to prepoznaje gde god igrali, čak i u Makedoniji, u Crnoj Gori, igraćemo sad i u Hrvatskoj i u Bosni, verujem da će reakcija biti svud ista. Mislim, uglavnom je to sa ovacijama, sa suzama i tako dalje i tako dalje i to je najlepše što pozorište može da dobije od jedne predstave. Nakon uspešne premijere i reprize, publika u Novom Pazaru više nije mogla videti ovu predstavu. Pa u Novom Pazaru sad da se promeni, ne znam koliko nas se tiče to pitanje. Ovo je predstava koja je postavljena u Novom Pazaru, tiče se te pazarske mahale, u stvari u osnovi je nastala iz pazarske mahale, a gde god igra budi mahale u svim gradovima gde se pojavi. Tako da ko Pazar, ko Paraćin, ko Požega, ko Beograd, sve je isto. Problem je uvijek politički, problem je što se to o čemu ova deca pričaju, što nije ni levo, ni desno, ni jedno, ni drugo, nego nešto treće. Ja mislim da je to treće najnormalnije i najljudskije moguće. Mislim da ova deca pričaju o životu, a ne o suživotu. Mislim da je život mnogo važniji od suživota. Tako da ljudima nekim vjerojatno to ne odgovara, jer kad bi se te stvari rešile, ne bi imali kako da ovaplote svoje politike. Tako da im vjerojatno zato to i smeta. Tokom rada sa mladima koji su pisali tekst za predstavu Beton Mahala i koje svi glume, Branislav Trifunović se, kako je to izjavio, podsjetio zašto je uopšte počeo da se bavi glumom, a rad na ovoj predstavi sa mladima je samo to i potvrdio. Ja, kako vreme ide i kako imam sve više godina, mislim da pozorište mora da bude angažovanije, mora da bude hrabrije. Ja sam počeo se bavim glumom zato što ne samo zato što sam teo da se igram, ova deca su mi podsjetila šta znači igra, jer su se zaigrali, bili iskreni u tome. Mislim da to je suština koju smo mi izgubili bavići se profesionalno pozorištem godinama, jer je to postao maltene posao na koji idemo svaki dan, što se ja nekako bunim i borim protiv toga godinama. Tako da i zbog toga što su ta deca nama dala svo to vreme dok smo radili i zbog toga što mislim da pozorište mora da dira, pozorište mora da kaže nešto i pozorište mora da nekog uzbudi. Mislim da je meni malo preko glave dosadnog, konvencionalnog, filozofskog ili kako god ćete pozorište. Mislim da to sve manje ima smisla, pogotovo ako živite u vremenu i u prostoru u kom živite. Mislim da ne možemo imati pozorište u rukavicama. Ideja za predstavu Beton Mahala nastala je tokom festivala pozorišta mladih koji se održava u Novom Pazaru, a inače predstava Beton Mahala proglašena je za najbolju predstavu na 51. dramskom amaterskom festivalu u Kočanima u Makedoniji.